Devlet'e çıkan mı? Sen çıkmayasın. Ne bileyim o çekes mi? Arıla derim mi? Rastoyucu. Ne yapalım? Adam önemli. Basın. Anne kale gitmesin var mısın? Sağ bu ne güzel oldu. Kısmaz 15 dakika var. Geldik. Hayır, Gökhan hakikaten almaşacağına top girip de Rahmat. Rahmat paranızlarga. Sabit kamerayla. Turup söyle. Mültek bala gezinden bilemiz. Anda sen kişneke baladın, andan beri kança yıl öttü bilmem. Bugün şu toy uneme konsert dağıtasın, kaklas tuğulgan gününe turalagan ekesin. Koş bayram bolup attır, kut bolsun. Çağırmacılık, iyilik bolsun. Talıkpa, çarşava, bunday her bir cumuştun özünün bir dıykanı bulup da. Ras uşunumden okat kılam, uşunumden yaşayım deyip bet aldın mı? Jatıp albay, meyindi oğrutup, güntöp tüntöp uykudan geçip, anan ilgiligin berediş. Anan jönököy jambıl çilep, atan çilep, narbe basıp жүрөсөң, orta jolda kalıp ketesin. Жақсы екен мынауында туылған күніңде ушунча досторың келіп концертке келіп қатысып барлық құттықтап атады, бияқтан тұрып алып суықтанып атам. Мен туылған күнүмө минтип келе турган достордун көбү өтүп кеткен. Бирөөлө калган ада адам сыягы жок.
Sömemeyin көрсөтүп кереги жок. Кудай дасторконуңарга береке берсин. Алла Тааладан, Кудайдан не тилеп атсаңар, ошонун бардыгы кабыл болсун. Дайым үйүңөрдө жакшылык болсун. Балал чакалуу болгула, келин алгыла, кыз бергиле. Дайым силердин үйүңөрдө мындай немеге жакшылыкка неме болуп күбө болуп туралы. Мына жерде балдар деле сезип атат болуш керек. Мен көп эле мындай эле концерттерге келе бербейм жүрөм. Анан нары өтөм, бери өтөм, келинчек өкө жүрүң деп кээде чай берип калышат, неме болуп калышат. Анан кой ушу жакшы бир немелер. Кой барбасам болбойт окшойт деп келдим. Жакшылык болсун. Бүгүнкү кош байрамыңар кут болсун. Келечегиңер кең болсун. Эч качан оорубагыла, Абдулла айтмакчы, талыкпаган эмгек керек искусствого. Жакшы чыгармачылык ийгиликтер коштой берсин. Келечегиңер кең болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Элди күлкү менен кандырып, ыр менен тойдуруп жүрө бергиле. Мен жана сахнада туруп айттым, булар рухту. Концертке бардыңыздар да? Булар рухту, мыналар укпай калды болуш керек. Булар дагы ошол чогуу эмекте СТС Турсуналиевди СССРдин элдер болуп берип, ана коллектив куттуктап ататмыш. Эмгегиңиз зор, аябай эмгектендиңиз десе эстекем айтатмыш. Ушул немеге даражага жакамды кармап жүрүп жеттим. Десе Асан Кушарженов айтат. Ата мен деги эле кармабаган жерим калган. Эмгек керек. Жакшы болсун. Рахмат. Эстекем эч кимди үйүнө чакырып аптыр да. Кайтыш болгондо эч ким үйүн таппай калыптыр. Эстеке өтүптүр дептир немеде больницада. А үйүн эч ким таппай калыптыр. Филармониядан эч кимди үйүнө чакырган эмес экен. Кейбир адамдарга окшоп. Шундай кетtirмez. Şunday da getirmez. Bala çakanlar bari izle bar menüyümen taap etsene olsun. Рахмат. Sen aytkan жок боласың. Aset medyaga söz yok. Boytitin konsertini aябай son. Aset medyaga Эме туугандарма? Коноктор, куда-кудагыйлар, алшагында келген коноктор, ашбалдарым, келиндерим. Не десем, мына Элмурат Чынара көчөн концерт уюштуруп, Элмураттын концертин уюштуруп, концерт берип атат. Кудайым бул биринчи эле болбосун, далай концерттерди берсин, Бишкектерге берсин концертти. Анда абалары келип турсун, дайым ушу. Ушулардын өмүрүн берсин, ден соолугун берсин, достор жакын болуп, биртондо жүрө эле, ийгилик алдыда көп эмгек керек тур эле. Тур айтат. Ошо эмгектерге мына бактыңа апаң келип отурат, Россиядан турабын. Ушундай чоң бакыт, чоң дөөлөт, дайым ушунтип эле таратап шараттап жүрө эле, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Аллахым бере берсин, айланып келе берсин, Кудайым бере берсин, колашып келе берсин. Дайым өмүрлүү бакталайлуу боло, мен силер менен сыймыктанам. Ойланып көрсөм, жакшы болуп калыптырбы? Мында бир эме Баткенден келген досум бар. Бир сөзүн калыптык айтып берсин досум. Батырлардан бар. Батырсынан. Assalamu alaikum. Allah. Sizlerden dosum Elmurat Ayşım. Sizlerge денсаулық қалайбыз. Ардайым шығармашылық игіліктер болсын. Денсаулықта болуға үй бүлөлүк бақыт қалайбыз. Қалғаныңыздарға, бардыңыздарға денсаулық. Негизи чыгармачылыкка аралашканда көп эле жыл болду. Анан эми бүгүн шоу кесүү концертин кылды. Мен алдында Иманкулов Айжатан бир эле сөзүн айтам да сага ошол. Бийиктикке жетиш оңой, бирок ошону кармап туруш эң кыйын деп Айжатан айтып кеткен. Ошол сөзүн мен аябай жүрөгүмө айтып кеткен эмес, айтып отурам.
Açtam geçirip kalsa işte. Ana ne mi? Geçip olsun. Sen ne yiyeceksin? En bakacağız var. Bu sözde Ayştan bizge oşul Beştapan'ın 10 yıllık konsertinde aytkanda. Oşonda evet hasillengemiz, oşonda kabul algamız şu sözdü. Жана сахнада да айттым, Айштам айткан деп, ошондо Айштам айткан деп айттым, айтып кеткен деп айткан жокмун. Көзүмчө ушуну айтып атасың. Чыгармачылык ийгилик. Анан сен бактылуу адамсың мына. Сен сыйлап Жамбыл Камчыев Айшатам, эл артисти Абдуллай Манкулов Айштамдар, келип отурат мына туугандарым, биз бар болкам, ийгилик. Başım için gel oturaslar. Taşkömür'de zaman Sapar akam geldi. Bir oğuz menen. Ecetli gelişti buna baza koygondan. Uçağı ata. Dostlarım gelip oturat. Bağırınızlara terin raşık bildirem. Asat Media nomer aydın Kırgızistan'da. Asat Production. Özümün hizmetli olduk. Rahmat sana. Den solukta ol, var olduk. Daha önce olup hoş gelipsizler. Şiriden olsun da. Ana hep kapalı. Adlı ki. Çamça götürmedi. Hurmatlı Elmurat Ayar. Kameranı tutup ketpeymin. Hurmatlı Elmurat Ayar. Şovu konsertimiz olsun. Чыгармачылыкка аттанган сапарыңыз байсалды болсун. Дайыма ушундай бир чоң дүйнө жүзүнө алдыңыз чыккан, дүйнө жүзү тааныган таланттуу инсандардын катарында тарыхта эс калтырыңыз деп жакшы кылат деп айткым келди. Досум Чынар экөөбүздүн түбүккө бактыларыбызда эмелик бактыбыз. Ошол менен бирге бизге туулган күнүбүз. Kana kantip dekip alıp olur mu? Emrah, ulan olsun. Bugün konsertimiz York dengelde öttü. Olsa жалпы эле чыгармачылык инсандар чогулуп концерт койду. Жакты. Ой, қарап ал. Соғыстар болсын, тойларда, жашықтарда. Балдарыңар нең начар үчү. Нема, Элмурат дебасың. Yaxşı et alın. Bol bol